Yesu reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha abadukurikiranye bari mu masaha y'igicamunsi, mbifuriza umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha abadukurikiranye amasaha y'umugoroba, mbifuriza n'igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abadukurikiranye mu masaha y'igitondo buri bwaze kuza guterwa nuko ingingo yawe ihagaze cyangwa se buri bwaze kuza guterwa n'agace udukurikiranye uherereyemo. Birumvikana rero ngarutse muri studio muri aya masaha kugira turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru akomeje kugenda yumvikana ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu burasirazuba n'ubundi akomeje kubarizwa imirwano cyangwa se intambara ikomeye cyane iri gusakiranya bikomeye izi ngabo z'umutwa AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa ni coalition igizwe na FARDC, FDNB, Wazalendo, abashinjwa Black Ops ndetse n'abandi batandukanye harimo nk'intera hamwe za FDLR bakomeje gusakirana na 23 mu bice bigize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru yacu tukaba tugiye kuba twakibanda ku rugamba rukomeye cyane rwaje kuba rwagenda rwumvikana mu bice byegereye teritwari ya Minembwe, dore yuko intambara yakomeje kugenda irafata indi ntera mu buryo butoroshye habe na gato. Ko banagenda ndabiva imuzi n'umuzingo nkubwire se byifashe bite ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri no butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya teritwari ya Minembwe, Mikenye, Gakenke, aho bita Bidegu, aho bita n'ahandi hagiye hatandukanye n'ubundi muri rusange muri ibice byegereye ino centre ya Minembwe n'ubundi muri rusange. Ni urugamba ngiye kuba nagenda ndava imuzi n'umuzingo ngasobanura ese rwifashe rute hano ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ese M23 iri guhangana mu buhe buryo, ese bageze barwana n'ubundi muri rusange. Ni ibintu ugiye kubasobanukirwa neza 5 muri ano makuru yacu iki gicamunsi, kikaba igitondo n'umugoroba bifumye naho bikurikiranye uherereye n'ubundi muri rusange. Turi bwaze kunyarukana turebere hamwe uburyo byifashe mu bice byekereye teritwari ya Uvira ndetse n'urugamba rukomeye cyane M23 ikomeje kurosanamo n'ingabo za leta Kinshasa muri ho plateau d'Uvira mu bice bya Ruvunge ndetse n'ahandi byatandukanye kugeza amagingo ngahe. Biravugwa yuko imirwano iriyo ari imirwano iteye ubwoba, ari imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda irasakiranya bikomeye cyane izi ngabo z'umutwa AFC 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Aho nyamuneka ikisabwa nta kindi ni ugutera gatebo kumva ikintu cyiswe idonido, kumva cyiswe umuripuko akora no makuru ari kumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri no butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Turikoza ko twarebera hamwe amakuru ari kumvikana mu bice bigize Nord Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri rusange. Ni mu mujyi wa Goma cyangwa se mu bice bikikije umujyi wa Goma naho akomeje kugera humvikanayo imirwano ikomeye cyane, kandi nanone turikoza ko twarebera hamwe mu buryo byifashe mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu batarama bari mu gihugu cy'u Burundi bamaze kumbwira yuko hamaze kuba hasesekara imodoka zigera kuri 7 zitwaye mayiti cyangwa se imirambo y'abasirikare b'u Burundi ba FDNB mu mirwano ikomeye cyane bari guhanganamo umutwe wa M23 mu bice bya teritwari ya Minembwe. Gusa niho izo modoka ziri guturuka mu masaha y'ejo bambwiye yuko hasesekaye imodoka zigera kuri enye. Uyu munsi bambwiye ko hasesekaye imodoka zigera kuri 3 z'urugamba zaje kuba zagenda zirazana zikoreye imirambo y'abasirikare b'u Burundi n'ubundi bakomeje kugenda barwanwa mu bice bigize urasaba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibyo Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 iri kubakorera. Biravugwa yuko nanone kandi hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ni muri bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda hegerezwa abasirikare ba FDNB, intera hamwe za FDLR, ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo, ingabo za FARDC n'ingabo n'izindi ngabo zose zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa zikaba zifuza guhangana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Ati ko twagenda turabiva imuzi n'umuzingo 5 n'ubundi nkuko mubyifuza. Nkwa ikaze rero nimba rwa mbere sanza no ngaha kuri Mr Irene cyangwa se kuri Irene Plus Info 1 kandi subscribe ufungura akazogera kugira ngo amakuru yacu yose agiye atandukanye azajye akugeraho 5 ubundi nkuko ubyifuza. Kandi kuri like wandike muri comment section ijambo 5 ubundi shiremo imitima myinshi cyane kugira ngo umunsi ku munsi ngera ngugizo update idoni ndakanu kandi ku makuru yacu akomeje kugenda yumvikana ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka twinjire cyangwa se twatake twanzikane turebe hamwe uburyo byifashe. Mbere yuko dutangirana update zacu ni munyemerere mbabwire kuri bimwe mu bice M23 yatangaje yuko yamaze kuba yagenda yigarura hano mu bice byose by'izosaba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwigarura cyangwa se rwo kongera kwa divasinga begera muri teritwari ya Uvira mu rwego rwo kuproteja Minembwe centre, Gakenke, aho bita Mikenye, Bidegu ndetse n'andi gatandukanye. M23 yatangaje ko yafashe ibice birimo aho bita Katanga, aho bita Mugogo, aho bita Mbundamo, aho bita Ruhiri, aho bita Bukimba, aho bita Mutara, aho bita Kajoka, aho mu bice byetandukanye n'ubundi byishenje bitandukanye. Yavuze yuko none yagiye ifata aho bita Karungo, igafata aho bita Gafinda, igafata Munanira, ikagenda ifata ibice byetandukanye harimo nk'aho bita Kagogo, aho bita Murambya, Gatanga, ifata aho bita Rubibi, ifata ibice birimo aho bita Masoro ndetse n'aho bita Kajembwe.
M23 zo ni santere zose yagiye yigarurira ikuramo ingabo za coalition kugira ngo ibashe gukontrola neza buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibashe gukontrola neza zino santere n'ubundi muri rusange. Ni amakuru atangajwe n'uwo bita Bahati Erasto, guverineri na Kivu y'Amajyaruguru, arongera atangazwa n'uwo bita Colonel Rugabo. Ubwo ni yitwirwaneho yafatanyije na M23 mu guhondagura igini cyangwa se mu gukubita umwanzi. Byongera bitangazwa n'uwo bita General Emmanuel Sultani Makenga, Oscar Barinda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bafatanya cyangwa se bayobora iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bufatanye n'ingabo z'umutwe wa AFCM 23 n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato. Urumva yuko rero urugamba ari hano muga muri bino bice ari karabutaka, urugamba rukozwe muri bino bice ari ndimbura mugabo. Aya makuru rero ndakomeza kujyana nashaka 5 kwa 5 ibi bice bagiye bafata, mbabwira operation zagiye zikorwa kugira ngo babifate n'ubundi muri rusange, ariko kugeza amaginganga ibyo bice byose nkubwiye biri under control n'umutwe wa AFCM 23 n'ubundi muri rusange bagiye bakuramo izi ngabo za coalition n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato. Amakuru ahera ari kuvugwa muri territoire ya Minembwe mu bice bya Mikenye ndetse n'anga bidego biravugwa yuko hongeye kwatakwa bikomeye cyane ku mutwe M23 n'ingabo za coalition mu buryo bukomeye cyane n'ubundi muri rusange, bakataka bakoresheje ibikoresho by'urugamba byiganjemo amadrone n'ubundi muri rusange. Hongeye kugezwa drone zigera kuri 18, biravugwa yuko ari drone zigera kuri 18 20 ko nyuma haje izindi ebyiri n'ubundi muri rusange za babayaga. Drone 18 za Bayraktar TB za Bayraktar CH4B zaje ko zasesekara muri bino bice n'ubundi muri rusange z'ingabo za leta ya Kinshasa. Nyuma haza izindi ebyiri zababayaga nazo muri izo drone zigera kuri 20 zose hamwe zatatse AFC 23. Hagaragaye amakuru avuga yuko bita twirwaneho ndetse na Alliance Fleuve Congo baje ko bagenda barazananura mu kirere, bamaze ko bamanuramo izisaga 14 z'ingabo zirwana n'ubutetsi bwa leta Kinshasa. Urumva yuko rero izi ngabo za coalition zikomeje kugenda zirahura n'uruva gusenya, zikomeje kugenda zirahura n'inkuru itari nziza habe na gato kuri uru ruhande n'ubundi rukomeje kugenda ruberamo intambara ikomeye cyane. Kuvuga kugiza amaginga ngaya ibice birimo imirwano ni byinshi, ni ibice bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu atari makeya, bikomeje kugenda byumvikanamo ikintu cyiswe umuripuko uteye ubwoba, uteye agahinda n'akababaro bikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za coalition cyangwa se ingabo za leta Kinshasa, ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Biravuga yuko rero kugiza amaginga ngaya imirwano ikomeje cyane n'uri muri rusange. Reporter sasa na magiruna nari nkuzaniye ni yizi drone zimaze ko zaraswa bikomeye cyane n'izi ngabo za coalition za M23. Sorry ngakubwira kuri ibi bice bamaze ko byenda barafatwa na M23 byatangajwe n'izi ngabo za coalition n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato. Reka tumaze turebera hamwe ese byifashe bite mu bice bya territoire ya Masisi aho bita Rubaya kugiza amaginga ngaya, aho bita Rubaya, aho bita Gashovu ndetse n'ahandi atandukanye. Ni zimwe muri santere kugeza amaginga ngaya ziri kumvikanamo ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompora, ni ikintu cyiswe amasasu atari makeya, ni ikintu cyiswe imirwano iteye ubwoba n'ubundi muri rusange. Kugeza amaginga ngaya ibi bice biri kuvugwa yuko Alliance Fleuve Congo yariye Karungu ivanze n'amavubi nyuma yuko ingabo za coalition zikomeje kugenda zihagaba ibitero karabutango zishaka yuko M23 iva muri bino bice, ariko AFC M23 yatangaje yuko ibi bice itazigera ibivamo ndetse yanatangaje yuko igiye kuba yababaza bikomeye cyane izi ngabo za coalition n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato. Kugeza amaginga ngaya urugamba rukozweyo rurarimbanije, urugamba rukozweyo rukomeje kugenda ruravuza ubuha mu buryo bukomeye cyane. Nyamuneka ni intambara iteye ubwoba, ni intambara navuga yuko ari intambara ikomeje kugenda iragaragaramo ikintu cyiswe might nyinshi, ikintu cyiswe imirambo itari mikeya. Ariko nanone ngufite andi makuru avuga yuko ingabo za coalition zongeye kongera abasirikare benshi cyane, zongera gukora ama deployment atari makeya, zongera gusukandura abasirikare benshi cyane hano ku mpaka y'igihugu cy'u Rwanda. Abo ndavuga izinera hamwe za FDLR, ndavuga izi ngabo za coalition FARDC, ndavuga izi FDNB, ndavuga abawazalendo, abacancuro ba Black Water ndetse n'andi byatandukanye n'ubundi bongeye kuhamena intera hamwe nyinshi kugira ngo bitegure kwataka igihugu cy'u Rwanda ndetse banazana intwaro zitari nyine n'ubundi muri rusange. Gusa nanone aya makuru nende bwakoze kugenda nyasa ku 5 kwa 5 nkuko mu byifuza. Ngere mutaramanye Mr Irene Kangushimire nimba twabanye kuva makuru yacu tangiye kugeza arangiye, kandi reka nkwibutse nimba rugambira isanzwe no ngaha kanda subscribe, fungura kazogera kugira ngo tete wanda 5 kuri 5 makuru yacu agiye atandukanye. Ngere Mr Irene mutaramanye cyane rwose. Reka tuze guza mu kanya gato kari imbere. Ciao ciao.